Yeah, call evangelist mama part as share ya. Na say na yes mama part yare. Obia ni mobi antie. Na Bible bia ono ye friend no Obofour Sheila. Ono so nenam social media so. Wa betwe camera e de asi ne so. I can say eye evangelist mama part stroke mu diploma part mamia. Na no nsu dia no odin che se ne nsa checha. Eye feeding Asiamah kra ne feeding wo fi anu odin a mama part wo yale pa asam de ba obi abeka bi nti ne nam framai Asiamah Obofour hwe evangelist mama part sorry so ono na sesi a wo hwe so ite nsia na mu a junior pastor mama ni ho a Asiamah wo ho no anso mama part asan de abeto dwa se odi date nyina to dwa se enche kra obeba be wale no waka no ho na one na ye adwuma no ne na odi Asiamah beti asem no se da bia kwala we wo se metia no kakra wo se he why no se mama part me future wife to be no oyare no enye no kreda se mama part oyare na wo se na wo sa nipa kro no ka batwe camera e dia besi usu atwe se hu se wo kasa fasa mama part no no ankasa wo phone ho dada sa time na wo ye sa de no mo tifi o mo hwe na mo nim nia wo ye nyina enti mama part yare na enti abai we Obofour Sheila mesrew anka wo padwuma papa bi mo na wo ye yesi nkrofo jade na wo nenam nkrofo chema na wo nenam nkrofo hwe nsem na wo hwehwia na wo de beto dwa a ye nim a wo ka form no sanka wo padwuma bi ya anka bebo apa mesrew we na Asiamah de bro ye nkwa Asiamah aso ye ni enkotie ni wo de bre wa so dem enkunimdifo bia yes do di nkunim no obekono odana konwem waka na to so wonderful no mimi an phone so odi nkunim ponsengesia pa am asamro oni no kwasem I say mama part yes obodu ni fie no o akonya besi ho odi ase akonya fefefe kama bisa yes mama yesi yati wo yesi wo stroke and na odi stroke no waka to say wonderful no mimi an phone so hey what want say Asiamah what you say say na mama nyanchira mu ai ya chire say ya no I say ponsengesia pa yes say ye kan nyina kon ko hu dada ansa na wo be ka kire no sa eju be ko no wo hwe bi enipa wo wuo no wo be ko social media no to so e ka no o hwe no kami kesema Yesu amen elena gebi yesi afre no Obofour Sheila won ti ase say remember part yesi wonya stroke a won timi nkasa ya wada hospital no otimi postu me Asiamah me video won ti ase ponsengesia pa ene real ensam keka eni bire ababa wa ka wuti wi ase samre wonfie so hu yei ko bo duku ti asori fie bompa esere Awurade se Awurade ma wari akwan o bi mame Awurade ma kwantu o Awurade mi edi we de bi obekọ ababa wate ho kasa ti se de oni maame oni abusua se nipa ya ntete no na we mi busa wo se e de obekọ yi e bi wi o se bless you ye oni pa bi wo ha wo kana asem no na ohun sa ponsengesia yes you only baby ha uboni trisuno na ho na oyeye so you only baby who did atam no na wonya atofo amen you don't know the know you don't understand the importance of preservation conquest always rest amen do no wonder so that because say mama dan mpama wodwedwe no ho ai wodi nkunimu nti hey ya wodwedwe no ho a ubekọ ni coke kasiye ni bi esi ni nja waleta hey ono na ade sanity obi ayese wo da hospital ubekọ no odi fufuo hey ponsenge mosomfo akua ntwa na mede ensem ibrew makra